برنامه روجف سلاف لو تماشاوان بقدر قیمت برنامه که نو ده دیسم لپیش بریوانم بینرین هجا دمها صبات ده بطایباتی ده 14 و 15 صبات ده یه مهده ده بویرن گرینگ لهرما کردستان قومی یک مسئله گاره ایرشن لسر گاره انجو اپراسیون گاره یا دنجی هر وها ایرشن لسر پایتخت هرما کردستان حولیره کو به موشکان هر وها جالیه گروپه که چکدارین سر به هشتا شعبی و کو سر به ایران و نه ایرش پیکاتن سر هرما کردستان ایرشن به موشکان لبله اب ایرشن به موشکان جالیه را گشتی یا جهان و راستی برتکان هاتو بطایبتی دولت جهان پشتگیری خواهش بو هرما کردستان نشاندان وان هر دو مجار امی ایرو با خبند برنامه روجف ده هر وها به مامسته هجا دکتر وهاب جوشخون هر پروفسور دکتر عبدالله کران را اون هر دو جون خیراتن سرچوا هاتن ولی دو مجار گرینگ لبر دست من امی وان هر دو مجار امی براستی امی وکن هر بت امی اول جیا ایرشن مشکل سر هرما کردستان امی بوی دست پی بکن دوباره امی هر هنکجیل سر مثلا گاره امی راوستن لجبریا و نوچه که کرد هیا دست پی کده اموی تماشا بکن دوباره جی امی وان هر دو مجاران راخن سر ماسه جعالی داعش هشتا شعبی PKK و هری داویجی جعالی رخصتنکان نو سریا اولیا ادم و ایرشن هات نکرن قصد اولهیا سروریا کردستان فدرال کرن و دکن هرما کردستان دراکشین زلهزین جهان داجی لب تایبت جی ده هفرکی و خسپاندنا دولت لهرم داجی دبا آرمانجا و نیرشان هرچقدر هرما کردستان دبا آرمانجا وان ایرشانجی گرینگی اولهی هرما کردستان او رولا هبونا و ده تیکوشینا بکریارن تروریستی داجی جعالی همو جهان و دیدن و حلوست و داخویانین که پشتی ارشاد داوی هاتن را گهاندن و نشاندانجی و راستی دست نشاندکن. امریکا ده سریدا جعالی گلک دولتین لأوروپا و جهان و ارشاد شرمزار کرن. دیسا ترکیه جی ارشه شرمزار کر و ایران جی را گهاند که پیوندی وان به ارشه را تنه. ارشین تروری کل سر کردستان دین کرن و گرینگی اولی هرما کردستان به درنگ مای بجیش آلی امریکا و هزه ناو دولتی و دیدن. به تایبت داخویانی که ده هجمارا پیست هزه اولی ناتوی لهرما کردستان و عراق بینزیده کرن و به 4000 نشانه دیدن و راستیه. ده 15 سبات ده لحول را پایتخت هرما فدرال کردستان به موشکان ایرش لبارگه هن امریکای پیکات بون و کسی که جان خوش دست بو نه کسی بریندار بون. ده 15 سبات ده جالیه گروپه که چکدار کوجره ده بیجه آنجی نابوی سرایا اولیا ادام نابوی براستی من نبیستو اوش بریانا یا ندهاتا بیستن ده من داوی ده ویجی نابوی خواه بوان ایرشا دخواز بده بیستن جالیه و لهمبری هرما کردستان بطایبتی لهمبری بالا فرخانه ناو دولتی یا لهرما کردستان ایرش پیک هاتن دوان ایرشان ده کسی که جان خوش دستا نه کسی بریندار بون از برش جوشکون دست بکم پشتیوان ایرشا را گشتیا جهان بطایبتی چندین دولت جا امریکا حتی از بجم یکتیا دولت عربان تواهی جهان پشتگیری جو هرما کردستان هات را گهاندن بطایبتی ایرش لگوری و مساج و ایرش چه بو چما ایرش لهربری حولی را پایتخت کردستان هات کنش بریان هاج ایرشن به رنگی هات بون کرن ما بس تا ایرش یعنی آرمانجا و ایرش لگوری و چه بو برنامه برید مدگوت شبو پیشروژ کردستان گره کردستان حول زاهو سلیمانی گشتک پایشاروی جالی اولیه جالی تجارتی جالی دیپلماسی به مکان به ناوند جبو هرمی به ناوند بری هر چیزی وام ایرشا وی ایرش ایرو چه بو احتمال هایی که روزه ورنده جوان ایرشا احتمال هایی چه بو بری هر چیزی وام آلمان جوانه ون کی استقرار کردستانی جورتی راکن یعنی هم استقرار آبوری هم استقرار حقوقی هم استقرار سیاسی جورتی راکن سه حبس دم جبوبیا تیگوتن یعنی سه حبس دم تیگوتن یک دبین ببیاره تنی اوک مساج نه ندان
Herama Kurdistan'ı reveberi Herama Kurdistan'ı mesajdan Türkiye işi yani eğer Türkiye Şengalya operasyonundaki çevki ve Diji Türkiye bisekinin veya yek veya adudu Papa Seri Adale Eyvarı Kurdistan'ı navbera Kurdistan o Vatikanji tekiliye gelek başhenin Mesut Barzani Dücar Vatikan Papa ziyaret kiriye Neçiran Barzani Carki evi ziyaret kiriye Sala Çünci Serokveziri Vatikan'ı Hat Kurdistan Lurab Mesut Barzani Bevdu Civiyan yani navbera Kurdistan o Vatikan gelek tekiliye başhenin Armanca kivaneci dibene yani bu Papa'nı Asyacı zaten Irak'ı istikrarı tüneyi Van erişa ihtimali her iki Armanca ki dinleyici de kaos ki mezin çevikin. Evet. Her şey halin kohum bine ve xezdikin elbet mühimmin girinkin. Lek mamusta çedbeci Profesör Abdullah Kıran hun çava buburin hun çava duxuynin veki. Bêguman Armanca sereke ve erişe be istikrariya Kurdistan'ya çünkü em zanin ki Kurdistan herêmek ewleye ji bo biyaniyan hemrêmek ewleye ji bo hem welatiyên Kurdistanê herêmek ewleye biye navendeke aborî biye navendeke sermiyan biye navendeke diplomasiyê ve yeka bibêne vê Iraqê bi taybetî Îranê dewleta Iraqê em ji serê demeke dirêj vayekî ku em dizanin êdî wek em bêjin walîtiyek Îranê heye dewleta Îranê aciz dike û hêzên ku van hêzên heştê şebî bêguman bi girêdayî Îranê ne bê Îranê nikarin tiştekî wisa bikin çünkü êrişeke ezmanî bivêne vê ew ê kesên ku vê êrişe hatkin vê hesabî bikin ku vê êrişeke bi vî cure ew ê bala hemû dinyayê bikişîne ew ê kişan jî û loma hemû dinya jî li hember vê yekê derket na biya min yani Kurdan carekî îmtihana ku îmtihaneke baş dewkê dadan li ser axê li ser erdê dan eger êriş ji derva vaneyên me dîr ku va pazde 20 salê dawî Kurdistan rastî jî li rojhilata navîn wek ciyek wisa ewle herêmek wisa ewleyekê ku ji dinyaya re dikarin mûne were nîşandan lê dixwazin vê îstikrarê bi êrişên ezmanî bi em bêjin mûşekan bi fizaya ji navê rakin li vir karê rawestandin û sekinandinan êrişên bi vî cureyê mixabin ku vî karê ha bi Kurda çê nabe ev wezîfe li ser qadan navnetewî li ser netewên yekbûyî û bi taybetî jî li vî wek barekî ser pişta Amerîka dimîne. Li gel vê yekê qada cîhanê ya siyasî ya cîhanê ya serbazî ya siyasî Amerika, Fransa, Britanya, Çin, İtalya, Danmarka û çendîn dewletên hemûya jî piştgiriya xwe ji bo Herêma Kurdistanê ragihandin ji dewra di têkoşîna li hemberî Daişê de jî di heman devê de hevpeymanên hevin bi Herêma Kurdistanê re wekî we jî gotî gavadin xristiyanên ku li Herêma Kurdistanê de wekî ku li aramgehekê dijîn bi vî awayî ew jî jiyana xwe her didin berdewam kirin ev piştgiriya navneteweyî an jî navdewletî mamosta hûn çawa dinirxînin. Vî rêxistinê êrişkar Armanca xuya sereke wer îfade dike ki Amerîka ji Iraqê û ji rojhilata navîn derxê berê jî du-sê car van êrişa çêkiriye ser hedefê Amerîka ji bo wî berê her kesî Amerîka reaksiyonekî bertekî nîşanda Blinken got em ji vî êrişî em pir hirs bûnin. Yani via got piş Amerika jî NATO jî got yani NATO goviyetine ne li Kurdistanê via li NATO jî yani vî êrişî ser navê NATO jî hatî çêkirin ji bo wî em ê dijî bisekinin NATO ez bawer dikim sê tişt John Stoltenberg sê tişt got yek got yani em ê hêzê xwe zêde bikin wê jî got yani hêzê xwe li Iraqê em ê zêde bikin via ekekî mühîmî adı du got leşkerê Iraqê em wan perwerde dikin gerek em via zêde bikin êsiya jî dîsa li Kurdistanê jî yani perwerdekarina Kurdistanê artêşa Kurdistanê jî gerek em vana zêde bikin wer dibînin ew jî yani ji van êrişa ji bo wan êrişa bisekiniya ji van êrişa ji bo tesîr ser herêmêneke ihtimalê yekî ew hem Amerika hem jî NATO ew li vir hêzê xwe zêde bike. Li alî dinê tiştekî dinê bêjin mesela vê koalisyona dijî Daişê ew jî ewkekî biryarekî da navbera Iraq û Sûriye lura ewkekî dinê çêdikir. Barekî serbazî avadikir via jî ez bawer dikim bi vê piştî vî êrişê via zû bikin hinkî dinê wê acele bikin ji bo vî karê xwe. Bêle ji xwe em dibînin ku li Herîrê mamosta li Herîrê jî baregeheke serbaziya mezin jaliyê Amerîka ve li wê derê tê ava kirin
Amerika ya mamste beşya İran'ı çava dikare bigre. Juhan bej mesela Kasım Süleymani dedi yani erişimin kire bebandur kiran Kasım Süleymani dikare lehemberi İran'ı yani ev grupın çeklerin ser bir İran'ı ve kuj bin ve te gutum piştkiriya Daesh ejidkin ku her biser herema Kurdistan'da da dajon ku aramiye tek bebinde herema Kurdistan'da Amerika İran'ı bir çap peşa erişin İran'ı bigre biyawa. Dünya alem zana ki İran planın ve siyasi yen gringen ser harema rojulata navin o her wa İran ko keve kijan devleti jüvederi derna keve cara peşi arteşa leşkeri ordiyawi milli ordiyan neteviyawi velat rudukhine kharat kad palişine jev taru mart kad yani dikkat dse perçe u avaya ki bu girdi ve leistika hal her derekir le Lübnan'e kir le Yemen'e kir le Kürdistan'e kir yani İro eğer ku Kurd dehezin peşmerge hina nebune yek sedeme esası sedeme bingeyi İran'e eğer Amerika brastici bu koza İran'ı o planın İran'ı xarab bike ve ilişkariye İran'ı bir deravastandın riya ve ki xurtkirna Kürdistan'e. Evji de çıra derbastı ve dema serokatiye Trump'ta Kürdistan'ı o Kurdan gelek dışında kirin. Yek emzanın ki Kürt işte heri mazın hümdakirna heri emazın Kerkuk u harime kun serwan embejin nikaş tekirin devjenin tekirin. Jibuy qalskirina İran'ı gava heri berbiçav gava heri dit bariya ko na iro Kürt u Amerika dikarin bikin zubzu beyku bderengi kevin xala sedu çulemina destura Irak'ı pekani. Yani devi destura Irak'ı ligor destura Irak'ı zubzu billez referanduma Kerkuk'e çebive u Kerkuk gavako zevri ser Kürdistan'ı hinge ve vakti hem Haçlı Şabi kalsıdı be hem İran kalsıdı be u hem jî ve vakti ev peşi dikare li êrişên İran'ı were girtin. Hekana İranlı kare bise bir de Türkesini kare bir de ravastandın İran'ı riya wê ew e. Xwe di vê çarçovê de dema ku şandeyên ji derve serdana Herêma Kurdistanê dikin bi taybetî Serok Barzanî û her wiha rêveberên Herêma Kurdistanê dixwazin ku yasan ji makezagûna Iraqê bê cîbicî kirin. Ji vê ku gotî madeya Sad û Çilemîn. Kî naxwaze ev made bê cîbicî kirin mamoste biya we? Biya min kî naxwaze carekê Iraq ji xwe ji divê yekê de Iraq naxwaze, İran naxwaze, Tirkiye naxwaze. Yani her şey devlet şi jibuy ku xala sedu çilana destura Irak'ı pekne bicine her şey devlet şi bhavrat xaptin. Ji sala 2005 vir bhavrat xaptin. Çünkü ev xal diye sala 2007 da bici biya pek bağda. Nail van devleti ha nail. Ev hatta kujdesi wara hatta kujdesi wan jiwara ev nail le Kurd İro tiştê ku Kurd dikarin bikin û divê bikin ji vê girîngtir, ji vê acîltir, ji vê zûbzûtir, ji vê bilestir tiştekine ji bo Kurdan. via ihtimaleki zayıf ez via bejim. Yani İro ne cibicikirina madda yani via Livan herem servi nikaş hen libra referandum çekirin per ihtimaleki zayıf. Hali hazır per ihtimaleki zayıf. Ne Irak via duxwazı zaten navera Kurdistan'ın Irak problemi dine henin beri duxwazı van probleme çareser bikin vi eğer hun vi referandumu vakta binin rojevi van problemi zedir biz zaten hun nikaran libra çareseri ki derxun ortaya Irak naxwazı, İran naxwazı, Türkiye naxwazı ez baver dikim İro Amerika o yekiti Avrupa jiya naxwazı yani ev libra diben nerin avandın venda nerin avandı. Okey yani beri her tişti tekoşina dici daişi heye. Ev duxazım da livra istikrar ki hebe. Eğer hun vi referandumu vakta binin rojevi biçağı vi zaten navbera ve nepir başı yani bu Kürdistan u Irak edibejim bu hevler u Bağdat edibejim zaten navbera van gerekine başı. Ev perspektifi yine derke vorti ez baverdim yani İro Avrupa duxazı ne Amerika duxazı. Jibovi Kürdistan vi dozaxuya hukuki her daim zaten ev bu Paris'de libra perspektifi tüney. Fakat beri her tişti xu çuqasız xu hey gerekez xu ser aboriya xu xort bukı arteş xort bawe siyasi xort tabii yani ser via bir şoğul ez baverdim yani hez xu jibo via baqatini daha amade ki daha siyasetteki baş evi libra derkevi yoksa jali siyasi jali hukuki her daim mukaren via binin zaman zaten. Yani via begu madına ama mehki dimadat kara ne were çekirna ve em jizanin ki
ممکن خویانه که لی 93 ساله کاره چی و بیام دنوا 2 سال پیواژوک yani demajoya kem de 3 sala da ez bawarım Amerika jî Avrupa jî çünkü mesela Kerkük'e hatta ku çareser neve yani wek mesela Kerkük'e şu Irak'ı jî ve mesela deste kadar rehin girtiye mesela bütçe giridayı ve ki mesela Şengali ve ki ve giridayı jber ve ki ev mesela de çareser ve o ev mesela avay hukuki jî yani Kurdan mafdar nişandı da Kurd mafdarın ya gaba ku Kurd vejin verne vikari hani vikari ha bakın de Amerika jî ve Avrupa jî de ki de pişgiriya Kurda bakın مامۆستاژی ez Musa fam kir مامۆستاژ dibe Kurd maftarın lê dibe bihêz jî be. Ya tabii Yani her heman xale rast. yani ev behez nebitin jiyan kestara jiyan az nate. Jali hukuki unkarı mahtar ben. Fakat siyaset beri her çeşitli karı imkanı. İmkan desteği için gerek tabii. Ser ve erdnigariye dibe ku tu bihêz jî bi û her wiha hem jaliyek ve hezata hem jaliyek maftar bun. Kurd maftarın li bele inşallah be piştgiriya navdewletî hezava ve qewîntir bibe. Lek ev yani Kurda sakat işne ev kulekiye yani devi Kurd jve rewşa kulek xalas bivin jbu ku jve rewşa kulek xalas bivin jî piştgiriya Amerika lazım yani cara ew cara piştgiriya Amerika lazım. Ev Amerika'ya nu jî bu ve yekê ji bo ku ev pêvajo bilestir cî kan jî bêje belki weke şans yani Kurd dikarin qertê yani mesela Kurd dikarin bêguman tabii ewlehiya navxweyî aştiya navxweyî hevkirin beriya her tiştiye istikrara navxweyî lê Kurd dikarin qertên serxwebûnê ji bo referanduma Kerkûkê bikarbînin. Bele helbet ev mijar di bernameyê din de jî inşallah em her vê mijar hinekî em ê vekin em derbasî İşte mijar tê divya girêdî. Her tiştî mada sad çil disekir mada sad çil û mesela serxwebûna Kurdistanê inşallah roj bi roj herêma Kurdistanê jî bihêztir dibe mesela çaksaziya dest pê kiriye mesela perwerdehiya pêşmergan dest pê kiriye her dîsa meseleyên piştgiriya devletên cîhanê zêdetir bûye ji bo herêma Kurdistanê hem aliyên navdewletî ve hem jî em bixwe yani Kurd bixwe ji Bakur ji Başûr ji hemû aliyên cîhanê lazim e em Kurdistanê biparêzin da ku ew jî bikarin li ser piyê xwe bisekine. Em derbasî garê bibin hûn bixwazin mesela garê li garê çi qewimî bi rastî ev gelek tê axaftin tê merak kirin. Biraz daha pirsê mezin heyî. Via her du pirsa jî desthilatê heta îro bersiv nedaviya. Pirsa yekî ew li garê devlet çi xwest çi çêkir. Yani via operasyonekî xelaskirina rehîna bû ya jî operasyona leşkerîkî giştî bû. Ya kîjan. Yani em wan her du pirsa em li bersiva wan bigeru em her berfirehtir jî bikin. Lejberiya ve dema ku operasyon dest pê kir yekê li Tirkiye weke şîrvekarê siyasî ku tê pênasekiran jî pisporê ewlehiyê ku tê zanîn twîteka vê to got ku hêzên pêşmerga jî cilên serbazên Tirk li xwe kirine ew jî piştgiriya hêzên çekdarên Tirk dikin li hemberî PKK. Daxuyaniyeke wê bi vî rengî hat û îja hemû aliyên nêzî PKK medya wa û ez bijim kesên ku nêzî wan ser Twitterê ev dan pêş bi rastî gelekê ev dan pêş li berê dûvre daxuyaniyek jaliyê wa ve javêr rêveberiya PKK ve waweke fermî hata gotin ku tiştek wisa tune yani alîgirên xwe bixwe derew ya gerek dersekî mezin derxe dersa mezin ew ki li van rewşadê di van pozisyonê de manipülasyon pir zêdeyî. Manipülasyon hem ji hundir karı çêbe hem ji derve karı çêbe. Gora van manipülasyona gerek hûn baş bisekinin gerek hûn her meseleye ew bikin yani her tiştê ku wisa tê gotin mirov jê bar neke. Tabii ser Kaçafkaniya wî kiye ji ku dizane ji ku derê Armanca wî çi ye Armanca çi ye ew kiye Twitter'ı herkes her çıkarı benimsini. Ya jixore evkeki sağlam bibinin yani çapkani ki sağlam bibinin o servis siyaseteki inşa mümkün veya gerek hatereki mezini. Her hali hatereki mezini zaten bir hatera mezbun daviye de ket ortaya. Bele. O da ket ortaya yani. Bele. Ser gare Mamstafon çed bejin mesela gare jaliye betaybeti politika Türkiye ya nafxayı ya ser vemjare. Beguman yani mirin u kuştuna sezde insanı trajediye ki yani em berveye ki Kevin 5 sal nivujid desti PKK da
کەسین ها کو پرانیاوانە مزانین کی کولاشکردن دەستی PKK دا وەک دیل بوون یعنی PKK و دیل گرتون لێ چاپەمەنیە تورکیەدا د سیاسەتە تورکیەدا مخابن هەر چ خاص کو مالبەتیان حەوددان جی نەگرتن جی نەدگرت کەس باساوان نەدکرد بیا من تورکی خواست بۆ ئۆپەراسیۆنێکی وەک ئەگەر وان بکار و ڕزگار بکە و بینە لە تورکیە باوای سیاسی تایبەتی ئەوەی دەستاڵەتی ژوەیەکی ئیسفادە بکرا لێ پێک نەهات چێ نەبوو yani neha tiştê belkî herî yani piştî vê evkê vê rûdana ha rûdan bi xud trajîk e îro li Tirkiye piçekê medî ku yani way hemberiya muhalefeta Tirkiye jî belkî cara yekê bû çend pirs ji desthilatiyê kirin ew pirsî bi rastî yani herkes dikare em li ser wan pirsan bifikre bêka gelo çima hewldaneke desthilatî hikûmetê ya ji bo rizgarkirin û azadkirina van kesan bi saxî biriya diyalogê çê nebû ev hat pirsin hikûmetê jî bersîveke bi vî way neda yani bersîveke neda û zimanê xwe jî hinekê hişk kir bêtir hişk kir lê em dizanin ki ku heta yani mesela Kurdî şerê PKK و حتی کو PKK کردستان باشور و ترکیه و یکی جبوی خو وک بهانه کا دستاوردانی آن ایریشکرنا و داری دبینه دبی PKK لسر و یکی بسکنه و سیاست کرد برسی و کی بده و یکی جی بکا اوی وان ایریشیم وی جورای چوا بسکنن و هر وکی کومدی پشتی و بویری جی سروک اردوان زمانی یه بترش بو گو نه امی یعنی هینا گفین هینا مازنتر خور گو ایرو پیوا کسنی کارج مراوجه هون عراقی و سوریه چتکن هر دراکو قفل ما ورا خورن شبوي متادي تكاب امير ويدريبن وساكو yani ez beri via got yani via operasyonu çi operasyonu ki via hina nezeral ne buye her du vezir peyvin fakat bu peyvavan tişki zela ne bu via gerek bir person adı diyor ji yani eğer Bereci deste PKK'de gelek keser. 305 kez hatta İro yani işte hazarın nesud haşti hatta sazyen cevakên sivil partiyên siyasi. Vana 305 kez hati xelas kirin. Çima disa vi reye kesi amade nekes. Çima ser vi reye kesi nemaşya veya perseki mezinin libra sekini gerek viyaji deslatari cevap verse bide viya. Ez viya difikrim ser Kemal Erdoğan got vi me operasyonu ki çekir armanja me xelas kirin avan kesa bu fakat en libra me viya vi şey me nebir seri ser neketibun ki mezin libra hayi. Vakta ser neketibun ki mezin heve libra jali siyasi tekşun ki heve libra jali siyasi mesuliyet ki eğer hun destilatları ben vakta serkeftin ki çebe hun jiviya ak digren jiviya hez digren tabi hun jiviya hez digren eğer libra tekşun ki çebe bir şahı libra ji gerek hun berkesiyara kabul bikin o serbiyajı hun hem ji gel hem ji muhalefetere gerek hun mesuliyet siyasi bininci yani kesin karış viya ak bike breve. Bel. Yani gredayı ve ki belki ev mesela Şengal'e na anka işte heri green ev yek dakika mı yani Türkiye hoza operasyon ekil Şengal'e bke ev ziyaret xulusi aqar و her vaha bejin veziri berevani Türkiye emzanı ki ku çarşova ve evyek bu hatta Türkiye bavay kutey gotan hatta 21 adare Erbil Bağda era gotiye eğer ya huni operasyon ki huni bikin emi piştgiriya bikin ya huni herdu bikin PKK Şengal'e derinin yanjı eğer huni herdu bixun nekin veçağı nahva veçağı emi operasyona ki bikin na emzanın ki ku hezeke xurtiya Kurdin SDG li Şengal'e heye brasti yani ez vek yani Kurdaki akli min nabrer yani lur destilatiya Kurdistan'ı harimeke meşruiyete ve heye هون اگر لوی داری دا هون بشتاری پیشمرده بودن و آخا خو جی خو واری به هفته هم بپارید کس نکاره لیرو ام دنیرن کی کوچ و والایی سیاسی 8,000 منصوبه خوشاندیه وی داری که افجی یعنی ترکیه دویزی بکم وی داری اف دکاره ترکیه و ایران بهدور اجید کارن کار بکن دوی کرد و حسابی جی بکن مثلا شنگالی مثلا که براستی اما شنگالی اما برفرته می‌وکن ان شاء الله دی برنامه این بده دمنا قد يا مالا وگرک سپاس ما مستین هجا بینرین هجا حتی برنامه کدن بخاطر